singa reng kan ngoi tu changin inapile puhan ting bulung bulan big lain chatun ring na chang dinga inbuotsaina ring nei loka Ramdinsang hai za Muolkoy Lâwm dinga inbuotsaina chanchinṭha ko la hung en ta hung ta nam tin chitin reng ha trees ta chanchinṭha ka choi pui tu hai si lu ta gospel Centenary Lâwm hallelujah dia zai borin long ta kin pa in pa beti akin ma ngai na ro pui mi hung tung elin tun chai tun ki la masuna len sang tam ta khai crossy pai mi hoi sen ma ngai nan mi hung tir pekin khop vel shin mi sa le na mi tin ta dingin Krista chanchinṭha chu ami hung kong su pekta gospel Centenary Lâwm hallelujah dia zai borin long ta kin pa in pa beti ina rul ria kubin Lâwm ta in la kom turukin sumangai tu Krista chanchinṭha zarin achina linin Krista Voisun November dekat kumsak ni som pakatin CHD Synod Noya Presbytery Kongkhali Presbytery Pathum Hai Vongzawl Presbytery Lakhipur Presbytery Ngaibântlang Presbytery Hai Joint Motivational Ride Centenary Mingin Voisun in Yania in Mukham la hun thatakel hilai Boro Muolkoy huahin nei ania thalairo tam takel fe khomin markholin mahurrom sungle Muolkoy thaga itukin bike motor tam takal fe khomin hilai Boro Muolkoy murehin hunpong ani tugom hi marhai laya NC Hills Assam rama chanchinṭha ahung lu nale NC Hills le Assam ram sunga marhai Christian enina kumzakhat na ania tu kumzakhat gospel Centenary lomna urlok nei voisun hin motivational ride nei ani lem taken hun hai mangin pol Centenary Lâwm dinga hallelujah ai ro pui na pungin del pa min tu choi mo ai ti amano chu
Lakhipur Presbytery, Vongzawl Presbytery, Ngaibântlang Presbytery. Itu hai pokok, itu hai Lalchungtho. Lakhipur Presbytery, Vongzawl Presbytery, Ngaibântlang Presbytery an thoka voi suna rider an khom tu hai pu hi local corporation satakin an lom lu cheu Lakhipur ni Presbytery mat upada hai khai tegin ko raula an lim thei na tingin imisuk harnok no ting amani olal pa imangai na choi ngai lo chu min mu tirla isan dam na ni pepok ro lalpa pathinin thu a hel ding chu ngai kati atong chaya ani ringot anno pathin ma ain tuk lu ta commitment in radna isim patun lalpa pathinin thoding mi hil nge nge yati aisi literally na hungin langelati heng hin samjit tu chun lal davida chun ahilani lalpa pathinin thu ahil lalpa pathinin thu ahil ding chu ngai kati number 1 ami in thing hai ko machun lungmong na thu ahil ding anisia lungmong na thu hi athum kher kher Chanchinṭha